فرحا يفرح تفريحا فهو فرح وذكى مفروح فرح لا تفرح مفرح مفرحون فرحا فرحا فرحوا فرحت فرحتا فرحنا فرحتا فرحتما فرحتم فرحتي فرحتما فرحتن فرحت فرحنا يفرح يفرحان يفرحون تفرح تفرحان يفرحنا تفرح تفرحان تفرحون تفرحين تفرحان تفرحنا. Peserta selanjutnya atas nama Teguh Muhammad Azkal Azkiyah yang akan membacakan makra bab 2 nok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani fa'ala yuf'ilu taf'ilan mawdhunuhu farraha yufarrihu tafrihan وعلامته أن يكون ماضيه على 4 أحرف واحد بين الفاء والعين من جنس فعله وبناؤه للتكسير وهو قد يكون في الفعل نحو توفى زيد كعبة وقد يكون في الفاعل نحو موت الإبل وقد يكون في المفعول نحو غلق زيد بابه. Bermula ini itu bab yang kedua, itu fa'ala yufa'ilu taf'ilan, dan bermula timbangannya bab yang kedua itu farraha yufarrihu tafrihan wa alam, dan bermula tandanya bab yang kedua itu bahwa adalah madhinya bab yang kedua itu sabit di atas 4 segala huruf dengan dilebihkan salah satu huruf di antara fa dan ain daripada jenis infi'il madhinya bab yang kedua, dan bermula binanya bab yang kedua itu sabit bagi taksir, dan bermula dianya taksir itu kadang-kadang ada ianya taksir itu sabit pada fi'il. Bermula demikian itu seumpama tawafa Zaidun Ka'bata, telah banyak mentawaf oleh si Zaid akan Ka'bah, dan kadang-kadang ada ianya taksir itu sabit bagi fa'il. Bermula demikian itu seumpama mawatal ibilu, telah matilah banyak unta, dan kadang-kadang ada ianya taksir itu sabit bagi maf'ul. Bermula demikian itu seumpama ghallaka Zaidun baba, telah mengunci oleh si Zaid akan banyak pintu. Jadi bab yang kedua bab sulasi mazid nok yang kefun gepelebeh sabah huruf di atas sulasi nal hebah bab yang kedua iaitu fa'ala yufa'ilu taf'ilan, tapi timbangan jih iaitu farraha yufarrihu tafrihan. Kiban yang akan sabai timbangan iaitu sama barih bab fa pa in pa dan lam pa. Dan bermula tandanya bab yang kedua nakah maziji di atas bawah huruf dengan gepelebeh salah sabah huruf di antara fa pa dan in pa yang sama dengan jenis in pa madhi bab yang kedua. Dan bina bab yang keduanya iaitu bagi taksir. Makna taksir banyak. Kadang nasyid contoh taksir bagi fi'il, lagi contoh tawafa Zaidun Ka'bata, telah banyak mentawaf oleh si Zaid akan Ka'bah. Bahkan ba'da wafat tabuh banyak karena bermakna taksir iaitu banyak. Dan kadang-kadang nasyid bagi fa'il, lagi contoh mawatal ibilu, telah matilah banyak unta. Bahkan al ibilunya tabuh makna banyak karena makna taksir iaitu banyak. Dan kadang-kadang bagi maf'ul, lagi contoh ghallaka Zaidun baba, telah mengunci oleh si Zaid akan banyak pintu. Ba'al babanya pakan tabuh banyak karena bermakna taksir bunuh iaitu banyak, maka tabuhlah ba'al baba banyak.
Ya. Tunku Azkal Azkia. Ini tasrif. Farraha yufarrihu. فرح يفرح تفريحا فهو فرح وذكى مفروح فرح لا تفرح مفرح مفرحون فرحا فرحا فرحوا فرحت فرحتا فرحنا فرحتا فرحتما فرحتم فرحتي فرحتما فرحتن فرحت فرحنا يفرح يفرحان يفرحون تفرح تفرحان يفرحنا تفرح تفرحان تفرحون تفرحين تفرحان تفرحنا أفرحون أفرحوا تفريحا تفريحين تفريحين تفريحة تفريحتين تفريحات وذاك مفروح مفروحان مفروحون مفروحة مفروحتان مفروحات فرح فرحا فرحوا فرحي فرحا فرحنا لا تفرح لا تفرحا لا تفرحوا لا تفرحي لا تفرحا لا تفرحنا مفرح مفرحان مفرحات مفرح مفرحان مفرحات Habis. Iba isim pa'i juga tu Iban. Ba isim pa'i. Bahwa فهو فرح فرحان فرحون فرحة فرحتان فرحات betulnya bahwa farihun. Bahwa nah apa tu? Wa alamatuhu ayyakuna madhihi ala arba'ati ahrufin. Ba madhihi. Yan madhihi kepu tak nyerap. Ba. Ya.
Meyapas pati. Terima kasih kepada Tunku Azkal Azkia. Allahu a'lam bisawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Amin ya mujibas sa'ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangannya kepada Tengku Muhammad Azkal Azkia. Sedikit pemberitahuan